dukomeje kubasuhuza no kubifuriza ibyiza byose abakurikira Ntego Official. Muri aka kanya bahaye ikaze abari hirya no hino ku isi muri rusange, ariko nanone ntabwo nezerewe neza no kubazanira inkuru y'akababaro kuri iki gicamunsi kuri aya masaha, ubwo masaha ashize hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye abasore babiri, abantu baracyari batoya n'abasore babiri, cyane cyane uyu musore wambaye agapira ka t-shirt. Uyu musore muramubona, hirya gato hakaboneka inkumi nziza y'uruhemure, umukobwa mwiza w'ikimero. Aba bantu bamaze kuvamo umwuka mu masaha make ashize, ubwo aba bantu bari mu modoka berekeza mu karere ka Musanze, berekeza i Musanze, mu mujyi wa Musanze, bavuye ahantu bita kuri Hotel Classique. Uyu mugabo n'uyu mukobwa uyu mugabo yari kumwe na murumuna we, nanone bakaba bari kumwe n'undi musore utaramenyekana izina, ndetse n'uyu mukobwa bari bagera kuri batanu, ariko nubwo bari batanu, bane muri bo bamaze kuhasiga ubuzima. Ni mu masaha ya nimugoroba, bari bavuye ahangaha muri hoteli bazamuka berekeza Musanze, bagera ahantu barenga aho bita za Bugese, bava Nyakinama bagera kuri primaire, ahantu bita kuri Ecole Primaire do Kabaya, hariya ku mashuri ya Kabaya, umanutse gato mu ibondo ry'umujyi wa Musanze. Bakizamuka nuko bakora impanuka mbi cyane. Bakoze impanuka ku buryo witegereza imodoka ukuntu yabaye ukabona yashenjaguritse yose. Amafoto muraza kuyabona, imodoka wayirebaga ukabona ntabwo ikiri imodoka muri rusange. Iyi mpanuka rero yabaye kandi abantu uko ari bane. Uyu musore yari afite murumuna we, muri buze kubona mu ifoto dutangira, mwabonye n'ifoto ya murumuna we, bamaze kuva mu mubiri, ndetse n'uyu mukobwa yamaze kuva mu mubiri, ndetse uwa gatanu nawe ari muri CHUK, nawe ntabwo byoroshe. Reka dufatireho umwanya mwiza wo kwihanganisha uyu muryango, cyane cyane uyu musore yarazwi cyane mu bikorwa bitandukanye. I Musanze yari impirimbanyi yo gushaka amafaranga muri business. Ni umusore wakundaga kubana n'abantu, umusore wacaga bugufi kandi w'inyangamugayo. Uyu musore akaba yarazwi cyane kuko i Musanze ari mu bantu ba mbere, yewe ni n'uwa mbere wazanye iyo bita sauna massage. Iyi sauna yari iherereye ahantu bita mu Kizungu, hafi gatoya n'ikigo cyitwa Excel School. Aho ngaho imbere gatoya, ubu ngubu yari yaramaze kwagura n'ibikorwa, bari bamaze kuhashyira ibikorwa, bari baramaze kuhashyira akabari keza karimo ibisikirini bya rutura, amaflat screen meza cyane. Ni uwo musore mvuga. Uyu musore akaba yarazwi ku kazina ka Munyempundu. Ni umusore wakundaga kubana n'abantu kandi akagira urugwiro, ndetse agasabana n'aho yari avuye. Byagaragaraga ko ni muri weekend bari bavuye gusabana, ariko kubera ko ubuzima budateguza isi ariko ihagaze, twese tuzataha. Umusore avuye mu mubiri, we na murumuna we. Umuryango wa Simoni ni papa wabo ubabyara, ukaba umaze kubikonfirma, ndetse n'abantu benshi bayibonye. Musanze, abantu benshi ba Musanze babimenye, abanyakigali bamaze nabo kumenya iyo nkuru y'akababaro ya Munyempundu, ndetse na mugenzi we murumuna we bavukana mu nda imwe, ku babyeyi bamwe, ko bashizemo umwuka. Bibaye none nguwo
Munyempundu ari kumwe na murumuna we bari bavuye kwifatira ako kunywa. Ahangaha murabibona ko handitse ngo abahungu babiri ba Simoni bapfiriye icyarimwe mu mpanuka ibereye Bugese ujya i Nyakinama. Ibi ngibi rero byumvikanye muri aya masaha mu gitondo, mu masaha ya saa yine bimaze kugera hirya no hino, ariko amakuru ahari ni uko iyi mpanuka yabaye mu masaha ya nijoro mu gicuku. Ubwo yamaze kuba abantu barabimenya, ariko bamaze kubimenya barwana n'uburyo bafata umuntu ukirimo akuka ugitera agatima, bashaka uburyo bamugeza mu bitaro bya Ruhengeri. Igeze mu bitaro bya Ruhengeri babona ni ikibazo, biba ngombwa ko bahita bamwohereza CHUK i Kigali. Rero dutegereje uko buri bugende, gusa buri wese yamwifuriza gukira, buri wese yakwifuza ikiza kuri aba ya mbere, ariko si niko imeze, ubuzima niko bumeze. Birangiye umuryango ugiye gushyingurira icyarimwe abahungu babiri bakuru bari abahungu b'abajyambere kandi bakora business, badafite n'ubukene, kuko aho Nyakinama bari bavuye ni muri Classique. Urebye n'uwo mukobwa ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe. Byarangiye rero n'uyu mushiki wacu nawe abigendeyemo. Abo nibo bapfiriye mu mpanuka yabaye. Murabona ko hirya no hino byagiye bikomeza gusakara, ariko icyo twavuga muri aka kanya, bavuga ko icyateye iyi mpanuka hari harimo n'agatama gusa, ariko ntabwo twabishingiraho kuko ushobora no kwigira utakabonye. Ariko abantu bari hafi cyane, abakurikiranye amakuru, inshuti za hafi, bagiye bagaragazaga ko harimo agatama, harimo bavuye kwifata neza gusa, ariko urupfu ntabwo ruteguza. Bagiye bumva ko bari bwishime nk'abandi bose, ariko uwitwa Munyempundu wari ufite sauna, akagira massage nziza, akagira serivisi, akagira akabari kitwa ku Cyotero. Habonekaga abantu benshi batandukanye, abasireyi queen, bamwe bavuna umuheha ukongezwa undi, nabo bahabonekaga cyane. Yari business ifite imbaraga, ariko birangiye Munyempundu avuye muri uyu mubiri. Ikibabaje rero ni uko avuye mu mubiri ndetse ari kumwe n'umuvandimwe we, bose bakaba bavuye mu mubiri muri aka kanya. Inkuru turakomeza tuyikusanye, inkuru yo nguwo uri muri CHUK turakomeza tuyibaze uko bimeze. Noneho nyuma gatoya turakomeza tugende tubamenyesha uko byagenze. Gusa ariko buri wese yakwifuza ko uyu muntu wo muri CHUK wari uri kumwe nabo, kuko imodoka harimo abantu 5 hapfa 4, yakira agakira, Imana ikongera ikamuha ubuzima, iminsi ikabasha kwicuma. Abandi bo Munyempundu na murumuna we babana ba Simoni twabifuriza iruhuko ridashira, ndetse n'uyu mukobwa nawe wari uri kumwe na Munyempundu nawe twamwifuriza iruhuko ridashira. Mu isi niko bigenda. Wibuke gukanda subscribe, share na comment. Urakoze cyane.